Pagbinasol. Binasol-basol naman him. Okay guys, andito kami sa laot no, ng huhuli ng isda, danggit. Masyadong madilim, flashlight lang yung gamit namin, pero maraming isda nagtatago sa mga tungkan. Char. Yan, tingnan yan. Tingnan natin yung huli niya, no? Ayan yung huli niya, oh. Dami na. Oh, yan, oh. Matanggit yan. Yan, oh. Yan. Yan, oh. Oh, putit. Yan. 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 I-spray natin. Sprayan yan. Gamit pang spray. Para luminaw. Luminaw yung mata ng mga danggit. Okay. Dito na kami sa may pole side. Ito pa yung iba namin, oh. Kasama, no? Titira na siya, oh. Yan, oh. Yan, pakita mo, boy. Yan, oh. Danggit yan. Yan ang huli niya, oh. Dami na, oh. Wow. Tapos ito yung master namin. Master of ceremony. Nakawala, oh. Yan, oh. Huwag mong biglayin. Boy. Yan na, oh. Yan yung master namin. Mastermind, oh. Yan. Danggit, oh. Tingnan natin yung huli niya. Wow. Wow. Oh, di ba? Yan. Dito kami sa laot. Okay, guys. Gango. Gango. Lay. Okay. Okay, guys. Okay. Serve. Gerak, turun. Naik ke tengah.